पाउजेद युमफम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन ममिंगतगी ओइना लैरे चेयरपर्सन जौना स्टाफ मंगा खकना चलाइदुना लैरे मियोइबगी हक कन्नबगे मरी लैनना मणिपुर सरकारना जामना मरु ओइना लौदुना लिंखटखिबा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन असी हौजिक ममिंगतगी ओइना लैरे कमीशन असिगी लेफम थोकपा स्टाफ सिंग मसिंग सुना सरकारना हापिद्रे सुमनतगी चेयरपर्सन ओइरिबा असिगा ग्रेड 4 कर्मचारी मंगा खक्तना कमीशन असी रन तौदुना लैबना पांगथोकपम थोकपा मथौ अदु मपुंग फाना पांगथोकतना लैरे पाउसी असिना फंगबा पाउगी मतुंग इनदे कमीशन असिगी चेयरपर्सन ओइरिबा खाइदेम मनीना मपुंग फाबा कमीशन अमा ओहनबिनाबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर उनदुना कमीशन असिगी वाटलिबा स्टाफ सिंग अमदे इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग मपुंग फाना सेंगटबिनाबा हाइबदा ngasi फावबा थबक ओइना पांगथोकतना लैरे हाइरे पावसिना हाई हौजिक कमीशन असिगी ड्राइवर अमा पियोन अमा कुक अमा स्टाफ होंगी एप्रिल थादगी हौजिक फावबा था तरुकी तलब पिबिदना लैरे कमीशन असिगी मरु ओइना संगतबा याद्रबा स्टाफ स्टेनोग्राफर कंप्यूटर ऑपरेटर अमा फावबा थांबिद्रे मसिगी मथक्ता कमीशन असिगी सेल थोंगी ओइबा थबक थौरमसिंग तौनबगिदमक्ता फाइनेंस ऑफिसर अमा थांबिगदबा अदुसु थांबिद्रे अकाउंट सेक्शन लैतबदगी कमीशन असिगी मथौताबा सेल थोंगी थबकसिंग तौबिनबा लैतबदगी यामना चावना अवाबा मयुकनदुना लैरे हाइरे कमीशन असिगी ओइना सरकारना सेक्रेटरी अमा थागतखिबा असिजु था अहुमरी ऑफिस कारखिद्रे अंडर सेक्रेटरी अमा लैरिबा असिजु तौफम थोकपा मथौ निंगथिना पांगथोकतबदगी लैबगी कानबा हाइबदु फंगद्रे हाइरे हौजिक कमीशन असिदा मरु ओइना स्टेनोग्राफर अमा कंप्यूटर अमा फाइनेंस ऑफिसर अमा क्लेरिकल हाइबदी एलडीसी अमदे ऑफिस असिस्टेंट अनि अहुमदा हापलबदी कमीशन असि रन तौबा यागने अदुबो मथौ ताबा स्टाफ सिंग असि सरकारदा हापियु आइबा मतमदा हापतना लैरिबे असिनदे कमीशन असि असिबगा चपमाना लैबगी मरम ओइगदौरे फिल्म नंबरदा चनगदबा एसओपी सिंग हेल्थ डिपार्टमेंट आयाबा पिगदौरे कोरोना वायरस लाइचतना सोगलबा स्टेट अम ओइरिबा मणिपुर फिल्म नंबर मतमदा गांगना चटकदबा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर एसओपी मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी ना सेमलबा मतुंगदा हेल्थ डिपार्टमेंट की मरी लेनाबा एक्सपर्ट सिना कुपना यंगसिलबा मतुंगदा आयाबा पिरकपा याना लैरे आयाबा असि हेक फंगबगा फिल्म शूटिंग तौनिंगबा मियोसिंगना मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की वेबसाइट दगी अकुबा मरोल खंगबा यागनी हाइना MSFDS दगी फंगबा ऑफिशियल ओइबा पाउ अमना हाइरे निंगसिंगबा याबदे फिल्म फोरम मणिपुर कोरोना वायरस लाइचेट मणिपुर संदोरकपदगी मतम कुइना फिल्म शूटिंग तौबा थिंगदुना लैरुबने अदुबो अक्टोबर 15 दगी अमुखना फिल्म नंबर यागनी हाइदुना लाउथोखरबने मरमदुना हौजिति मणिपुर हेल्थ डिपार्टमेंट ना फिल्म नंबर गांगना चटकदबा SOP सिंग अदु आयाबा हेक पिरकपगा फिल्म नमगदौरिबसिंगना SOP गांगना फिल्म नंबर की थबक चथबा यारगनी हाइरे मरगसिदा ngasisu मियोइ 315 कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे अमना लैखिद्रे मियोइ 153 डिस्चार्ज तौखरे चलिबा पुंग कुनमरी असिदा मणिपुर मियोइ 315 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे मियोइ अमना लैखिद्रे ngasisu मियोइ 153 ना लाइचत असिदगी फदुना डिस्चार्ज तौखरे हाइरे हेल्थ डिपार्टमेंट की एडिशनल डायरेक्टर सु ओइरिबा डिपार्टमेंट असिगी वांगांगलोइ डॉक्टर खोइरोम सासिकुमार मंगांगना थदोरक बसेरोट अमना हाय ngasi नौना पॉजिटिव ओइखेबा मियोइ 315 असिगी मनुंगदा कुंट्रा डिसेंट्रेंट आर्म पुलिस फोर्स दगिने अपुनबा पॉजिटिव असिगी मनुंगदा मियोइ 249 अमदे ट्राइबल हिस्टरी लेतबा मियोइ ngaktane हाइरे नौना पॉजिटिव ओइरकलबसिंग असि थारगा स्टेट असिदा कोविड-19 की अपुनबा कंफर्म केस 15,995 सुखरे हौजिक फावबदा लाइचत असिदगी फगिबा मिगी मसिंग 13,913 सुखरे हौजिक एक्टिव केस दा 9,995 लैरे ngasi leikidaba mioi ama asi tharaga laichet asina leikidaba migi masingna samaga taraga taret sukhre ngasi leikidaba mioi sing asi Swajanpur dagi sahi 92 rom churaba nupa amani haire hojik phawbada laichet asidagi phagalakibagi changchada 1.50 oire ngasi su Impal West dagi humpugani to Impal East dagi 9 Thaupal dagi taraga taret none dagi manga kamjong dagi ani काक्सिंग दगी कुनगमा थोय उखुल दगी अमा चंदेल दगी अमा तामेंगलोंग दगी निफु मंगा सोसानपुर दगी निफुगा मंगा टेंगलोकपल दगी मंगा सेनापति दगी अमा अमदे बिष्णुपुर दगी अमा पॉजिटिव ओइबा थेंगनखे असम अमसुंग मिजोरम बॉर्डर दा टेंशन हेंगलकले असम अमसुंग मिजोरम की बॉर्डर दा स्टेट अनिगी मियोइ सिंगी मरकदा खुद थोकनबदगी थौथोकना मरम ओइदुना टेंशन हेंगलकले हाइरे स्टेट अनिगी मियोइ सिंगी मरकदा खुद थोकनखिबा अदुद मियोइ क्या अमा असोकपन नंगी हाइना फोंदोरकले थौदोक असिगा मरी लेना असम के कासार डिस्ट्रिक्ट अमसुंग मिजोरम के कोलासिब डिस्ट्रिक्ट अनि के बॉर्डर सिंग सेल तौसिनख्रे हाइरे थौदोक असिगा मरी लेना यूनियन होम सेक्रेटरी अजोय कुमार बल्लाना शेयर तौदुना स्टेट अनि के होम मिनिस्टर अमदे चीफ सेक्रेटरी सिंग याउना मिफम फमदुना थौदोक असिगी वरोइसिन पुरंगनबा होनख्रे
स्टेट अनि की चीफ मिनिस्टर अनि रसु टेलीफोन दा वरी सारदुना स्टेट अनि की मरक दा थोकिबा थौदोक असि मरिक चुमना थिदोक्तुना अबब खोंथांग लौखत मिनासी हाइबगा लोइनना स्टेट अनि की सिक्योरिटी फोर्स सिंग मफम अदु डिप्लॉय तौदुना ngaksenbagi thabak chathankhre haina phongdorakle Mirep se pisannakhre lakadori bamarak mikhal asida Thobal district ki manung channa leiba wangjing tentha AC amade Lilong AC ki Mirep se sing pisinba aunakhre wangjing tentha ki oina congress ki Mirep oiriba M Hemanta amasung independent Mirep S Manaubi ki Mirep se ngasi mari lenaba RO da pisinkhre Lilong Assembly Constituency ki oina independent Mirep oiriba Abdul Nasir ki Mirep se pisinkhre Mirep se pisinba ki aroiba numit hayeng October ki tang kunne COVID-19 ki awareness pangthokre marks upada khadang da singtharak upagi aina bi thadok se kada Coalition Against Drug and Alcohol kadana hauzik pandemic oina sandorok leba COVID-19 laichat ase lamdam asida su tribal history leitaba mioi kya ama laina asina positive oirak padagi community spread torok pa loina na miyam ge marakda mi paibagi sang engalakduna lambi sambal khajinarakpa COVID-19 positive oiruraba matungda home quarantine tawjari be miosing aduga frontline warriors singa masagi mathau tawruaga jumda halakpa matamda laikai gi miyam na laikai da changhandaba hantana yengbi bana chingpa tawdok sing amasung laina asidagi ngakthokna batna kanglon sing ngakna chalaktaba thawung kaya awareness piduna wakal dhanna ba pandam da chatharakpa awareness program ki saruk am oina tha asigi chechet taraga tarik ki nungthilpung ani taba matamda Bisnupur district ki manung chanba thinungai mamang lekai khonang leirakta kada Bisnupur district committee na sintuna awareness program ama physical distancing ngakna pangthokre kada gi information and publicity secretary khundongba ananna thadorpa serol amana hai tharomadu da kada gi vice president and doren hai kibada haujik malem gi mifam pumbada laichat haujik malem gi mafam pumbada laichat am oina sandorakliba COVID-19 gi laichat asi mioi amadagi amada yamna tuna sandokan balaina amani adubo sigan balaina makal amadi nate adubo laina asida gi ngaktok na pasikhin thorang si mapung phana laukota batarabadi jumthong kuding da paksana naraktuna control to bangambagi sang lan khiduna khudong thiningai orakpa yai maram aduna state ke health department miyam da piba laina asida gi ngaktok na piri ba satna kanglon sing mapung phana ngakna chatpa habasi yamna maru oi jumdagi mapan thok taba karigum ba sathok pa tarabasu face mask kanglon chumna upigadabane aduba ikoi ayamana face mask uplabasu khadang makhada chingtharak uppa aduga karigumba lambi da police thengnaba matam khakdada face mask singkhatpa aikoina thengnai masi sungtok to biroidabane yumda aikoina sinaba sapon makhal ama hekta natragana alcohol gi changchada humrada gi tadaba hand sanitizer sinabaga loinana khutsa toina hamdokpagi ainabi thamse karigumba tangai fatana miyam tinba mafamda sangba tarabasu mioi ama amaga gi marakda meter ani dagi tadana arapa thamgadabane aina phongdokhe haujingmaki oina COVID-19 dagi ngaktukna ba chap chaba vaccine puthokpa leitribana laingakna piraba satna kanglon sing asi mapung phana ngakna chanminasi aina saruk yakibasing apel tawkhe atopa pau amadana police constable amana online class yaoba ngmdabasing Lairik Tambiri malem pumbada sandokliba COVID-19 na maram oiraga online class yaoba ngmdaba Angangsingda Delhi police ki constable than singna Lairik takpi tambiba ki dhabak chathari Red Fort ki Sai Temple ki parking manungda than singna chathariba Lairik tambiba aduga mari leinana thanna hai Angangsingda Lairik takpi tambiba asi laichat asi laktringaidagi chathaduna lakhe Leiba ki athengba leibadagi matam kharati leplure adubo online class yaoba ngamdaba mahiroi singi yenglaga thaurang asi paikhatpane mahangna takpi tambiriba asida mafam dugi akoibida leiriba nongbagi suraga chaba miyoige masa sing yaoba lakhe haike mahangna makhata na hai haujik chathariba takpi tambibagi thabak asi health ministry na piba chatna kanglon sing ngagle loidana makoida mask sanitizer amade social distancing gi wakal lausing kaya supiri haike nakalamoromda yamna nugaitaba thodok amada Houdongna chikpadagi Mioi ani Leikhidre yamna ngakba amadi tangna thokpa thajadaba thodok amada tha asigi saichat taraga nipan gi ayupung 13 minute ni phurom tarakpada irengbam khoijomba chahi mari apokpa ai ke sorjit amade konthojum ramesh sahi kungamapan apokpa ke tigen ngairangbam awang maning laikai de leiba Mioi ani asi atopagi jumda leiba Houdongna chiklambadagi RIMS la Laiknnaba Ngmdana Leikhidre Hairi Hairiba leibak thiba thodok asida Leikhidabasing asina thajaba tawrudabana anti-rabies vaccine kapto hodabani makhoi animak numit nini ki mamangda sagal chikpa phawba auraki haire matungda sak ising chaba thakpa yaraktaba arang arak uba yadaba wangang lagasu mamit kuptaba masagi seliba phi natana atopa phi hongba yadaba haksang thengba yadaba nongsitna yeibada khangba ising yamna wana chatba tumina leiba pambagi layung ulakhe
Masida natana ngarangbam awang amadi maning lekhaida leiba chahi taradagi taramanga faobagi manungda leiba angang taruk taret moksu hairiba Houdong asina ngarangbam koireng roadta ayuki working chatpa matamda lambi da leramba thengnabadagi nungsiduna pharaga purakpada khotpa chikpana jingbagi thodok tha asigi chaijat taraga mari da thokpasu Leikhidre amadi ngarangbam maning lekhaida su Mioi mari bo khuina chikpadagi thodok amasu yauke hairiba matam asida angawba huini aiba hui amadi miyamna tanaraga hatokibasu Leikhidre aina Western Sporting Club के President KS Ibomchana thadorpa zerol amana phongdorakle aroibada content sing asigi maro iba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba punamak puthaga jari loinana channel asina dum da kanarabadi subscribe like and share to ba kawi ganu punamak pu amuka hanna thaga jari